Is-soltu naraw biss fuq it-televiżjoni itellaq fl-aqwa kompetizzjoni tas-sewqan, il-Formula 1. Fl-2008 Lewis Hamilton sar l-iżgħar champion tal-Formula 1 meta rebaħ il-kampjonat fl-aħħar dawra tal-aħħar tellieqa tal-Brażil. Sena biss wara illi beda l-karriera tiegħu fil-Formula 1 meta iddebutta fit-tellieqa tal-Awstralja. Wara 5 snin itella fil-Formula 1 mal-McLaren, l-ex champion tad-dinja se jingħaqad mal-Mercedes. Iżda wieħed mill-aħħar impenji tiegħu qabel ma jingħaqad mal-Mercedes f'Jannar illi ġej kien dak tal-ħadd filgħodu fl-attività annwali Paqpaqli għall-Istrina. Għal dawk preżenti fl-ajruport kienet okkażjoni unika li jaraw mill-qrib l-sewwieq rinomat tal-Formula 1 il-Brittaniku Lewis Hamilton. It-temp kiesaħ ma neħħa xejn mill-entużjażmu li kien hemm. L-ex champion tad-dinja wasal l-ajruport b'helikopter fejn laqgħu il-President ta' Malta Giorgia Bela. Malli tela fuq il-palk prinċipali, jorok idejh u jsabbat saqajh ħalli ma jħoss il-kesħa, Lewis Hamilton sellem lil-folla bil-Malti. Wara l-ġurnalisti preżenti kienu mistiedna jagħmlu xi mistoqsijiet lil Hamilton. Wan jistaqsih kif qed iħossu illi jtemm karriera twila mal-McLaren u jingħaqad ma' Mercedes. How excited are you that you're moving to Mercedes for a new start in 2013 and how do you feel just ending this 14-year association with McLaren? What are you looking forward to next year? Well, firstly, let me say it's my first time to Malta, so this is a great day to be here. I'm very, very happy. I wish I could be on holiday, and I'm very excited about next year. It's a bit sad, of course, to be moving from McLaren Mercedes. It's been my home for a long, long time. But everyone has to have a change, and this is a part of growing. It's about achieving and some different sets of ambitions in my life. And obviously, I've had 14 or 15 fantastic years being a part of this team. And I hope that now I go and build my skills up to learn how to communicate with new people. And get to extract the best from them. Fuq il-palk prinċipali, il-President Giorgia Bela illi sab sorpriża tistennieh. Donazzjoni ta' 30,000 euro mingħand il-Vodafone illi ġiet ippreżentata minn Lewis Hamilton b'risq l-Istrina.